1 na 1. Ovozmoženo od Eko Life Pellet. Za vas. Да, не е лесно да се дојде до одредени работи кои што денеска ни се многу нормални, ама на Лепа Брена и подаруваат како голем гест нешто многу интересно. Да. Кој беше подарок? Pa, mislim da to zaista spada u istoriju zato što je Jugoslavija i tadašnji predsjednik Tito, odnosno cijela Jugoslavija, naša ta neka politika vanjska je bila dobra saradnja sa svim okolnim zemljama. I dok su svi pevači nekako želeli da uspeju u Americi, da uspeju negde tamo gde su milione i milione ljudi, ja sam želela da budem i da ostanem balkanska pevačica, jer je to nešto što me tu privlači. Mislim da se mi nekako svi dobro razumemo. I melos, i hrana, sve nam je nekako blisko. I kad je Raka Đoković govorio koncert u Rumuniji, kao što je bio taj čuveni koncert i u Bugarskoj, ja sam stvarno bila šokirana. Da, bila sam šokirana. I mi dolazimo u Rumuniju. Tada je bila vladavina porodice Čaušesku. Ja sam mislila da i oni isto imaju sve što imamo mi. Međutim, oni su zaista živeli potpuno, kako bih rekla, mi smo zaista imali sve. A u Rumuniji faktički nije bilo maltene ničega. Mislim, počevši od glupih stvari, žvakaće gume, hula-hop čarape. I sada završi se koncert i mene vode, ali da ćutim, da ne kažem nikome, vode me, pošto je apartman bio ogroman. Mislim, taj apartman koji sam ja dobila bio negde 150 kvadrata, to ne znaš gde je spavaća soba, dok odeš do WC-a možeš da obaviš sve to i u gaći. Apartman, znači u Šesku i Брена, to je. Значи, огромно. Таму, инаку, бајле, изборуваме за таков концерт од толкави размери, околу 70.000 присутни, тенкови за обезбедување имало. Тоа било страшно, човече. Da, i sad pevam ja pesmu Živela Jugoslavija, jer je to bila pesma koju sam ja izvodila ne u nekom političkom smislu, nego je to bila pesma kao što bi Nemac pevao o Nemačkoj, kao što svako... Te neke pesme o tvojoj zemlji, ali tako sam ja to pevala. I ja sam obično bila u onim kranovima vatrogasnim. I sad dignu oni mene skroz gore iznad. Ja vidim tenkovi oko. Vidim tenkovi sve ovako. I sad kažem, ma ne, to su tenkovi iz 45. To je iz Drugog svjetskog rata ostalo, pa je to tu. Kako eksponati. Kao eksponat, da. A posle gledam što su cevi gore onako podignute, što nisu cevi dole. Razumeš, one topovske i to. I ja kažem, spuštaj ti ovo Jugoslavija, da ja otpevam, idem ja dole, lepo. I mi sad završili, došli mi na večeru. Tada smo pili one razmućene sokove. Imaš ono gusto, sirup, voda, buć, da. I mi kad smo završili, ja kažem, što stoje, zašto stoje tenkovi kao iz bez veze? Ja onako pitam, znaš, šta sad rekao, tenkovi, ali skroz okruženi tenkovi. Pa kaže, to je bilo, pošto nikada kod njih nije gostovao ni jedan pevač iza zavese. To je bila onako politička odluka da se ipak ti tenkovi postave u slučaju nečega, neke pobune i to. Zamislite mene da ja kao pevačica i sad pobuna neka i to. I da rečeš, od сега сте од државата Република Брена. Tako je. Мои сте сите. Hajde da se volimo. Hajde da se volimo. Zar je važno da se peva ili pjeva?